U ovom momentu vanredne situacije u našoj državi, ipak mi ovdje u manastiru Bešenovu preuzeli smo planirane radove da ih obavljamo u sve mere predostrožnosti i bezbednosti, da se ispoštuje zakon i savjet državnih vlasti. Radimo trenutno ikonostas, odnosno postavljanje delova ikonostasa, a planiramo, ako Bog da, da radimo i podnu površinu. To jeste da ukrasimo unutarnji interijer samoga hrama manastira Bešenova. Naravno, za ove radove do sada delimično smo dobili neke pomoći od ljudi, vernika naših, a nadamo se i apelujemo uz želje brzog ozdravljenja da nam i drugi priteknu u pomoć i da dovršimo ove monumentalne radove koji će, da Bog, da obeleže pobjedu ljudske naše savesti i duhovne naše snage i vrednosti u ovom momentu kad treba da se izborimo protiv ove nevidljive sile i nemane koja ruši žive ljude, žive hramove, a ovdje su ranije nešto porušeni hramovi pravotaca naših i otaca, svetinja naša, ali evo, hvala Bogu, došao je moment da vaskrsava, da se podiže u ovom vaskršnjem postu, pa želim svim vernicima i svim dobrotvorima, svim preduzećima da ne klonu, nego da ostvare svoje rezultate, a prvo u pobjedi ovoga virusa i ove nemane nevidljive.